أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد kwezi watukufu mafundi watu wa baba watu wa dada watu wa nasho watu wa nama wanzani Nyezi muna jandi kenga njina muwano ono ya rehemu wa fuwa hatu ya beuno ono wale wawade ya sahilisho wana ya jandi ike ezembo anazatu ngezendono kazaki funanda borjo hunda ushinzi Allahumma amin. Mwenyezi Mungu yarangamizizo wandu angamizensi ya hatu yarini kema dhamana wajora Mwenyezi Mungu wajoka wa aminifu rekangwa ubonze rekangwa ndani rekawa wandu ashere rekawa wandu aume na mambi Allahumma amin. Haina mdu ya janjua ya mambi duwa yoni kole jawabu sha Mwenyezi Mungu doko ujua wakati wakodi ya bidiani kemdule jawabu. Kamala ada gamina talabu muhimu watukufu tijo mmea ni hutu kufuwa hanyu rirenge nusu dakika ribeshe wanruba le 36 ikurubia na ngamina rogoza muhimu na juanzana mbiyo wa Komori bana ngamina rogoza muhimu kabisa na juanzana mbiyo wa Komori abunge abo tijo mmea ni bwa tukufu mlo banu haina mndu lona wanru hahe waidi wararu ya tuwa wana banu ya bezea wabeshe wa parise e directe inuba ngabo wanru walo Komori wanabia ukana ngabo wakati boko wandu walo tijitele kom tijinda hobi ngwanzo afanye eze video zangu watilo kavua wandu watilo ishaizwa na bao wandu wazimete soka wandu watishie emanyirongozi hamango wandu waziblock na yabo ngabo wandu walo Komori wadunga otena haruma wandu wobonze wadunga oze video rizamba ozina ngabo ndongoza ukani mwambieni ekidomana ngabo ngokoke javidi ni mwambieni zo janziro za ulitambisha siu kana utungu sikari jufanya unafiki okani furahi na minga mina taabu ngamina utungu au nilile no ngamina furaha abunge yabo namnibe dakika au nusu dakika yabo haina mndu yabeshe ekamndunge na daebo watukufu watengele bagabo ngoza muhimu ili waziparise pieza ngorizamba ozin balelo tijanza nirongoze ema prefe nirongoze ema jeshi no andwa shahao no wazaza hao nirongoze ema ulama nirongoze e parti itukufu ya e parti jua nirongoze o anazijana makama abunge abo haina mnduge dhamana wa hezi jojiri haina mnduge jokadhamana nezi jojiri baada bana Simani sani foto usikwa jana la hemru ya tondolwa shatika urede emba Facebook itijobalwa wakanga bu image bokuzonziro wakati naoneseze image za madagazo wakati yaralo hitwa ntodo terrorizewa ya ukaba haga mjobaliliwa ngejo blokewa abuge abo wala barakatillah kwezi watukufu mawatwani ya mashuja haina mndungu dungo uweyanzao uwe amini yo uwe ya jojibiwa Mengoni mweze nuko zidungo unitambisha do wakati haina wakati ujobuli ya Facebook uone ngabo waheza ngabo wapihao ngabo wamba utwabiyambi ngabo wazina ngabo wa zenuko pia mndu ya njia ruma direct hangu katuchwa hinda katuchwa huja shangwa buhindi erile mwanao wala wanu Mwenyezi Mungu ya warenga bantoke ntiba nuishile za kweli ntoke ntiba nuishie zijo kufai ntoke ntiba nuishie izo Mungu yamba zambwa na mtume kwa tujwa hwenda haizo watukufu timambia ni yauka e parti nlona wandu wenchi wanzani wangu wenchi de parti jua e parti nlona wanama wenchi wanzani wangu wenchi de parti jua sha na mniruhusu haina katina wana ukana minti na wandu haina katino danzani vumbwe parti jua wanuhunu wandu vumbwe ma socialisti wandu wavumbwa ma nationalisti RN Rassemblement National wandu wavumbwa droite LR les républicains
Gebanu mimi kama njoke ngamvumbo sasa nikeka nivumbua Juwa nikeka nivumbua RTS nikeka nivumbua Orange nikeka nivumbua IPDC. Gebana mtuko vumbua ndao. Abungeti kamtaba njeni mwambia ni okana. Nyido ana ama nyido anzani wangu. Sha nyide makobidi kenga mdiruma au mrenge ntimu iba wandu ngwarira uhitwa no rangamisa. Mabanga mwanao heze nrabo. Lelo tsaila na moto tola wallahi wala lelo na kaumona. Ola japaro mwana tujwa wala lobi wala. Titi yono mdobi. Wahaya. Otsobu hawana. Na grupu ya wana maidu wajua ule tafito kana kwa nduwa juta mdu wa sise zaba nduwa siye mwana hawa fungulo. Are mwala manda na ilaibata. Titi kuna ulivela manda yu wakawa ukwana ukabunge wajua ulivela manda. Kenga waduka ule mwala manda. Do wari ulili ya wari fungi ya wari hibi ya shatra wa udo hedabo titi bakundu tina zijo uhunhunda. Zahadani sikarisina mahakama ge wajua hukumu. Nitose omji mtukufu wa haya. Nitose omji mtukufu wa haya waonesa kwa nungwa ona namwana ukana mbete betizi hana. Zila niso za kaubidi jua ike wazifanya kasina mahana mahabasi. Watona mabujini hata watambali. Aibaneza problemu zilo banti juu zinti za jua basi. Mwambia rika zinza jua basi. Wako sisiri ulili wari fungi. Ridara ula kartina biza turi hundu. Mwambia rika ramba zinu problemu za jua ndabi ya rumwenti. Shanyinyi. Leya kaulazimike nga mlonte haunyongo. Nyide mlona wandu wafungwa. Nyide mwabo henti arumavoti ndaru. Abonyi nyide makaubidi mtende. Nyika mtuanza mwabideza kweli. Abonyi nyide mabidi mtende ka kweli. Hauka nyide mwabeka nyina proje. Nyide mlo wenchi. Nyide mwaweze voti sa hanyu. Nyide mwafungi wa wandu hanyu. Wandu pia wafungula badua hanyu. Ngabo nyiside mwabidi mtende. Aina kati mda chua mbeli kalima ilunga wandu wandu ngede utafiti na ula urienga. Waldo hamine kama yengene. Mana myengo nijani urato kwenti. Hami yangani njani unda hita. Wako nyido wana nyido wanzani wangu, nyido wazaza hangu, nyido wanaswa hangu, nyido wajomba hangu, nyido wababa hangu. Ha, gimani kama nsuyo ntima biyanisa kweli. Kamjaona haya leno. Na moto wa madola watu watamdu mjua ende ya fungulu wake wandu ushiri na jana waseba ala wahezeba ejua kwa tatushinda wandu jana au wandu majana maidi. Bala mtujuenda marenge wala wao makause wende wa mfungili ene mrohani. Mtoto warika wale ni mumumnike kapuka la macha kono yanwe wale na machamuna nasi wadi wazetiti wajuhe wende watsahe sambi wambega rifao banupia miele wakaka kabati wandu wakana wamshangazeni na moto wa madola ulange na watu hana dobi ulange na watu hana sana hamadi ulange na watu hana mwenye baraka ulange na watu hana kiki ulange na obo ikalo na watu hana wapi shawa decide anazichana wala wa decide kwa jafanya unafiki ya ukangwa nzo titi handrabo wa debarke justice wafungulo ilalo esomwaniki wabojuwa usiku leo ejawa utija ukwezi na mnabe keti njia nayi ilalo esomwaniki wabojuwa usiku leo na neke mrenge stilo mrenge noti na mnabe kozi watukufu nda moto wa madola watu atamdu mjuo wallahi wala leo na kamju nakaona ewe mumda huyo ebani wewe weza ndio ni batanja paro mushia njaparisha jimbo la haya ewe ndio bimwecha weza mbani wanu watatu wabaya toka ono mdo ewe ndio bimwecha ola njaparo mona tujwa ola mumda huyo rans to bwa ola besema haya ola besema mumda huyo ola besema mumda huyo watukufu wallahi ntodenga washide masikini sambi bomnyao masikini sambi posa salam takabora isi sambi hamba izo arenda bo sambi eza hunda zini kodo wandu na wandu aina bafu ola wa haya basi na wandu waisha babiza mwana wandu wada kumfungo kwa jatimizi 20 na ngomira ruwa dubu bala watafijo basi esirikali wadi sorinda wakataka mjofa wanu pia kabatu ujola wabanu gandora mdide ni kwenzi ya ngejuze chuwa itona mji itona wandu itona bafu itona wakawangwa jila ocha wanazifi bo wakomori wakawangabo juwa ya hunugabo ya hula wala washindi wanu warifoton kwa jarafota alhamdulillah wala wabidi watende wariswalize waribalie banu inu problem yanti banu problem yanti wanu kwa tina hajaniyo nyide mlona hajaneti nyide mwabaga nyina proje mwanzo miru meda nyino anyanyani
Ekutona ipetese okana mama do achake banu mahamitsanu basi na po wembo kana kitsola enda fungwa pulili wa mama do arrêtelo aula jua arrêtelo aula mujibaraka arrêtelo aula watawa pia kabati logo ngiyabonga banzo nini fumwe dawo ngebo mtsona wantu ngena mleta wakali mwedema wachiriwa la mwedema wahule bo na mwedema wachiriwa la mwedema wahule mwambie mjomba ndemo rifungulia sampi babe so utwa mwana ni kabwa lawa ositwa au wafungulwa na mtsorenge majushi ya la bala mwangali bana uyula la hunu wejuji kata jau bale lo zijo jire safara lelo haina mnduku kone tizo mdumshahe no wana na kokwahe au ya joende hundu ati ya tia one wa apule sheitwa hafulelo izo leza lazima raili watajua majeshi wenda malaho ya wandu watawa hundu mdumshahe ulo hafu wana wafu au kokwa ulo hafu ya kukaba no parju jino ba wallah ejua mni kwa le sole lo kwa lelo ejua wani kwa le sole lo no nyititi awandu wadungo shema chimbo hitima basi mtume kabati sallallahu alaihi wasallam na mswali yako kaizo ndogori huntu mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallama atotukaba komsiri na doto weze darasa na zino zino ngamona ushiye hitima bana isho soka utakilo notisi hulu tilibino nizibaliye zino pia jeri do somes bo komori sa zino wonu pia ngamurao zinuri huli jeri somese shawa basadaha wati hao damu riziransi riroha ngarora waniliansi hatu neshosha hatu nezemaliza hatu ridafio ananyaswa urao hifu nemira ya hatu nezorugoza hatu rizivuriza iyo niyo mtume sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam wakomori kwa tuwa nili ya mdu ya hafa kwa tuwa nili ya mdu ya fungwa kwa tuwa na mdrense juma hatu juma yonti deplase Ebanu kamtuka uswalije. Banzani ani. Edo kama ninga mina academy tijonika sumani. Tijonika sumani boya ipo juma. Ebana Amerika kamtuka swali juma do. Juma tidisilo. Juma Amerika kamtuka swali juma do. Kamtuka swali juma. Awu kamtuka uzina nyina za dino pishi. Na ipo eba iga tuika sama maribe kanda me abas. Kiri ngwa tami hao na ndoga chao. Ejuma yokireke yo abidi mwani liyo dezoro hosa hanyu bozi torobo. Anumduka na mwengenda swali. Mduda mba yurugenda swali. Mduka mtohiri fungenda swali. Ufanyano wazali. Lele tu barati lelo. Iseku eba inge yijodo swalo ilesh. Echanga da idia we chuma. Kere gamti da idia mkana mwenge mjada maswali chuma. Eba nyama yurika kamduko swali chuma. Eba nakamsho kamduko zira do mijini hani. Azali wongo jai piano no ngoto kamtuko mpisha mweda mwezina da nyina na hanyino tata nyina rashan kere ngwa wanili ya juma ebane mbe nka mijini atuka waduko swala juma waduko swala juma na mnabi ya bote zir ebane meji atuka waduko swala juma salam tukum da nyina za juma sahan waduko swala juma au waduko uzinongo mazabari mpisha hila sane ngu depart komijini atuka masane wana hanyino ajomba hanyu wamezi walo hazali wa mwimisa pala lebadere ala yo izode zidungo ukaya moti baja bomwede mpishi aja hali banyu mdombo ezenkanka yo mdoro ngala ya tonza osiba yo mvurizane masense ne medunu mohila arapo juma no juma kortira nombra joza juma atu juma atu kortira tabani sani mtabani wede sani Tidere chuma yao abo. Ala ya baringa abo mnyanya habari watatanyu na nashanyu na jomba hanyu. Akaza ukumbi Zaiba na bahembe sangu jo pashele gari ya madola mzade mwenza shoka tola ulo maore ire wetisho bako kala wa ula pisa wantu. Bese yode namna habari ya toka ulo pasa sangu jero pasha chez zirula. Na umwapare ko jero pasha chez zirula omono mzima ulo sidi hem na gari. Hakoko kana uhima tena geja zine. Kabati za uhima tena geje yazine koko kana uhima ya mbibwi tena geje yazine ekendo hima abo ngujofanya jaja mrumahe yakazwa bali yaba yo wabo mana utilile aliwa asumani mwana aliwa dao aliarai yede namna habari yaba saikondo hima wabo dobonti shau détruire si mama siki ni ramba oze kweli mnyeze mbwa uvuriza cocktail yabo abasa
pia kasi wa wade shawewe aho izo ni wazako ka uridhulumu karati rapi awenge ababa ha dawe na yenyi tsodungane ida msebonti awenge mtijembe ntumderi babe sabanu na mparo ndo daru mushe jihadi baga mmoda weze nkodo mtume aziwa na pia iwaka naziyo hakumsira maka kumsirwa madina inde manamba haramaini sharifaini alawiya tijimtate alawi abari abaha kukauha alawiya basa enda keta nweche iri uje TikTok yabo udo soko msasa bwa abari ba urede haja koko alawiya ho maore kuna uhima mbwitsenenge na mabare aweke ngo apara abanga karjori ujuserera urubari gali ransi si utale bahandi sabo he gali de kamjo bloki se bangala moro kosa koliban ba nga serma kosa abwe abwe ejuma engaza la kubali ti juma ba ipe penalty ido so alwa bagede mfomonti kasina ma bitsanu kanjaona juma ikomor kamtino swali juma komori bo awadunga ukumbi bo athuri wa habari na azali ikamtino swali juma geje kazala zipua na hizo kamziona ono mdasa ngamsiona ono mdaza ngamona ukataza ya joswaliza guto samwe tibala da ina habari mumbali ya danyu na tata anyu na shanyu na jompa anyu mdozina zidekana rejuma ipula gujo ebo adurine sasa ngamkwama ngamlozao ha izo kola wizo ndabo watukufu ezerwo izo kola wizo ndabo ebanu michina tuka bugo swala juma geje ke de place ekala mina izi ha kokoyele jotunga zake kajo michini atu ya zina da ino warulili gujo hazini mpamba ababasa ujopishwa mbado vingu jokantia de daine mhaziye ke wao na dansi wa njila nisibane ke kwa sina dansi ni mbiala le adonu ke mwanyizi mfie ke ka jafariki apara wandu abantu juse webeza ka unusisa shaila ukampemba hindu mumnike ale murudi mumzini yambika baika ni kwasike juma mumjini hatu kabatiza juma denge nyi wandu mmona haya sali kujo unu kujatsa ndiyo unu kujatsa ndiyo ebanu weka ujare ngenzi ya jaruswali juma na ipuwe penalty ya ibeba ingede mfumbili wandu adwenda l'eglise ekamtuona kwa ikoni wadaza wacha wakazwa l'eglise ya ramba garanzo pare garanzo mwenje garanzo msomo garanzo unono garanzo na pitanga garanzo ajari kazwa l'eglise awenge abo abasa do malalo ni bo habari au bo mnahiri juu izo ndizo nakatana mwambianeza hijuma ekenye mafundi kama baondo kana mtu heri waneshe jihadi na mjuhiri wanishe jihadi hema pesa hatu neza mvuza hatu wajahidu fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum na mwanishe jihadi yeze mali za anyu nezero za anyu kefidi reti tenena ijo maipula ila maipula kamtona ni maudida soma tuko mtu disa kwa sara mtu la maile na buziata na bwana fanya nadi zibeba kamtafa gutinyo tipesa paralelo na mjuhiri paro akumuri ngenzi hatu liwanili Sula ndo siasa ndo siasa. Ndo siasa wa fuhanza wa ochi. Ndo siasa wa na nyora wa ochi. Ndo siasa wa kitanu wa ochi. Ndo nsese rabwe no msasa. No anafiki. Sha, sonti pia rudiliwa, rifungiwa, ngaritambi hao. Ndo siasa wa ochi ndo jomba wasimishi pa wa ochi. Haina mru wangu mjini kwa ndo hanweze pare hizo ifoyere je ina mshipa ulona hamini nge tabali yao ipu. Haparembi, zanksida, elegita ezentaya ezetabu ndoto nazenya jipya sibabu ya ukana mdani kwa mabureshati yale ya obole zafati ezo pia ngamziona ngamzijua abuyabo narijeri wani lensi hatu dilate mtsatsa kane juma bayinduka na muwali mbayi ndo haele ngende ya swadi enyo ndo mtso uyo ndo mtso na maji kwa jomdela desire tu ngumo no soniso ifo Zeduwa na mnaijibu na mjerso parinirwan. Mtume hawana ghazwat Badr, ghazwat Khaybar, ghazwat Khandaq, ghazwat Tabuk. Eze bwana hizo pia. Mtume hanchila nasiba ni daino wangu wao pia. Hakiwani kama mtukata mtume bakina habari. Namsiye. Bani kama solo bia jawani liye. Ngamona? Wala wahele jimbo wale wajuanilia. Wa kwanza wana majimbo. Emacha kono emajamna wale wajuanilia. Wawanilia titi, wale wa hao. Hakena mtume ni mwanilia wa hanyinyi. Aina mnaso waniliwa haya basi. Aina mnaso tuende waniliwa. Emika mwaniliwa baada kazo na mutu. Wa irohena mjeru waniliwe fahadi wa dahubi ni mjari na mjeru waniliwe. Ba wanu wa Komori wandu wananyasi na mjeru waniliwe.
Shabu mjui mawaulo. Rijonza Germangariani Republiki enfumbili jaurionese solidarite. Wende walala wabuli ya fahari wa echi. Ata waula mumbashi. Rijonza Germangariani rifanye manifuche rongowe. Halafu wa utawarijisa sinema. Libérer la justice pour le on doit faire la plancade. La justice pour pano. La justice pour panja. Ha, gabongo de ça, na mahakama katafanywa. Watu jamfumbini ntima tuambie mahakama fanywa. Enge Facebook yakana wishidia mdumide mdu na joishirwa ni Facebook na mbaba isawa no atabasi. Enge Facebook yakana wishidia mdu. Basi ajakani shilia mimi, ajole mwanami. Tena mraja mfumbini ntima bara uliliwa wafungiwa basaja wala tadofu ulaineza. Ngebanu kamtina hamunensi. Kamtina hamuno wana wa ulo hifa ina usiku. Manenge mdamna ngari ya ranto madoniri yangamizo wandu wanu wafuwadi ulili madagazo o anyu kwa tato ulo kwa tato kabenge watu wawu sio ndizo nakanzani mabieni abenge namdrese za hejuma mjuheri chiwa lilieti bamrukana muo alimba hindu haele atawaza hatambua atu abagodo shiwo ngodo msirini bagodo kabatu walondo na juma mingoma zijandugera najia pishe hu najia lile hu yapo ni mwana kwa entike tuwa imapesa hanywa zalarenge gunukomniko ni mumpishi ya hila no mzinia yasarenge ya elaya yayo yasarenge nguzo pashi ya izungu sazensi dena mnayo eriali hanyu wa komori wa mafundi wa baba wa jomba wa taze wa nasijana azalarenge gumniko wazazanyu no ando shanyu mumpishi ya jali da eno wetashonga wa mzikisa owene fuwa mdunga wala wayabo mdudi mdo wazini ya Madonna na Malana Celine Dion na Beyoncé. Ane mdango wananyu mateli kweli mateneli. Ya unafiki mdomweza tala alba. Wananyu kwa tukofikiri wanu ya tungiweka suida inu azali. Wananyu unafiki wahanyu. Umezi wahanyu. Udhalilifu wahanyu kwa tukofikiri wanu mtumia kwa vumulu azali. Aina mjiyali yo. Tala alba ina. Ebanu kwa mjuwa mjua kaweziwa. Wei mtume sallallahu alaihi dola makamsuwa. Makabanga msomo wa maulida heze na bojusi. Inuke jaka weziwa fahavalu. Twala albadru ala ilike jahizo Abu Jahali au Abu Lahabi. Inuke weziwa ekairi wa hezi umbe khairul anam. Khairul ibad. Amungi hapo watukufu. Ni mafundi na mparo wantu. Wajuhiri waniliensi hatu mjone na mwejihadi. Amublabi yoneke wade jiri jihadi wanu. Ntuwa milike wajofata fundi. Wajofa mabandi ngamona we bwana rizwana wakati garijo fikirambi rabai nari hule mvinyo riwanike wanwebo baodo ajo rwanile kaireke wano mvinyo ngwajo wana rane mafundi wanu watula tambahiru no watona hajana bwana na nini mbrati be yontiro yomtita fitna e wana fitina dadi fitina ndo ulo wafu fitina ndo wahibi wa fitina ndo dhara kabati ngo za sujiri ngwana ngomdiro fitina dadi fise kile fitina dadi mabanga ngamliria wodo pande na kanzani mabieni amunge banu esafara lelo toujours ngawe harara wandu wanu wauniyo na rusali mtume sallallahu alaihi wasallam rijonjia ni mwabiri za muhimu yabo baada des atiti maziona osi kwa lelo mananga levan ezo zatiti maziona osi kwa lelo ngela zimu kwa komori wa isawa somo ngwaju wao enamna ya utahashewe enamna ya ujiwanilia enamna wika yao mwanadamu ya dulumi wangu tawo haki ya hai namuone zino waangalizi watukufu wanzani wa emba wa za matangazo za haki emakati rona yanu ngaro nao mlibere wa watiti ikao habitwa mahakama swaleunu dokati tihare ngoka silasi mutawaza abwe makatiri zamba yanu emafani watiti wahita wadubu hopareni haura watiti atamanu ajao akatiti ya mafomo swaleunu titi haralo makatiri zamba yanu abwe rana inuyo abwe emafani watiti ya ajao no mjiwaizi ujaza ilihubiriria hawana titi ni wabia ni rongo au si wabia ni rongo
Ni mwambie ni rongo au nsi mwambie. Banda des atiti. Na ejuana wachone warenge titi ajake kandida hao. Beka abo honga wandu wa jomu manili. Awo IPDC na wake wandu wa wajirititi jame si ja Dembele ja wao. Na mjozi partizani mwende mwa wajirititi. Bo Orange, bo RDC, bo IPDC, bo juana mwende mwa wajirititi. Beke endeze voti habo wangu johunda wandu wa manili. Mtaumde jedi ngoni nyinyi. Ebo mala sambia liyonge jewe ya one mna karara ola tola bashuja wana sijana watu wangu mfungua. Nge fwe sankule au kaonu kagano shudo metrizo wandu wana. Cha rifanye boko komunika jazo ya mileza kweli. Komunika jazo ya mileza kweli yotoba wala pizwe ka mileza kweli. Na wale wale ketiti mumbe kantita beka bo hanga kujonda wandu wa manili. Kujonda wandu wa besicha, kujonda wandu wa wakifidia. Wame sambi kana ekego tungu wa kandida tena tungu wa titi. Tungu wa titi. Rupia wadele hasa. Gusojo unanduwa mbe waso parenuwa wana. Serikali ne majijwa ele weza jojiribana. Izo na kanza rifanye. Lidona mahati jini ngapi. Ngari soma itima ya sambi. Karita soma daira ya sambi. Ngari soma maulida ya sambi. Ngari soma diwa ya sambi. Mdatinla likedala utena mina mwambia honi. Mdatinla likedala utena la sambi. Wanzo sambi ala wenafanye jo naone wanu izo wafanye. Wanzo sambi ala wenajua yafanye jizi wandu wafanyao. Izo ndizo na kanzani sambi. Upande uo. Wanasichana wala waonesa wasomesa UPDC wasomesa ejua wasomesa Orange wasomesa RDC enamna ndo kutowe mro hao enamna ndo kuonesa kwanza au mro kweli nambakia abo nomsasane pata nitaka mlisani hata basi wodo pande nganyiwe jirahana wala nganyineze no pia rahana nganyina mapesa nganyina wala watojwa mtu ko batika wali ko mnakopa maja kono bala ya halwa abaga mudia titi mujola waya ba unge jofe sankulo o justice ezo ngo kuzonziro ya na mumpulili izendizo wallahi za joji renge mfanye siku ila sample mwene namna endao ya rabayo haduzu hasambika tushinda jauja kamja sisa zabala chamabe sikatu tukubali kangabo mahakama agena mumfobo yabo mreza nyo watu kofa wafu na mumfobo yabo mabekana kabati mahakama agena unaka ujana ndiye chebo mbaka kabati mahakama na mbe mintu rongo ba mintu mwamini ni basi bahenyi ni banyu mabekana kutwende na mjua garifa banlelo garifa upia banu na nyinyi majijinga mtofa banu pia noti pia sambingu ngari mdenga wabasaideza zile zabidi zijilibala wanga fikira mtuko kana mwena mnayo tamkeka mfu ngarjo ufa rekara nzarika karjansa samke banu tibule sambi o tuambia kunishiria mimi bo sambi ngojofa we kango lindo zongo les asma ila yasini ngojoro hapinda kirasmi o malani udi hiyo Ojoro hapinda kirasmi kwa meri ali yaho imala wa yihantina wa dwana dara nikawandu wandu wakikira dara jirondo wakikia brahudia majakono kono na nomso mtiro wa vurabo ajabo wene mndu mzima ndo mwana wa ili yako ajawaoda kwa tula wa yako ambe ezinyu basinu piange zivuwa wandu walibwa ngo pula wezitwa aula we hasala maode yo tukanga we kanema ali yaho yabo jo baba se mwanzo jo vuriwa zota halili ba kajambe kakutina hindu ulona dami mbabi na kanu yotito wa ili wa mwana nzeni kana muoni parso wandu walemba mnaria la hangu kwezi watukufu kasina mahamfu kare ya fera sambi ilati ya parti shangabo wakaribu zoda abo ike sambi ya roha yabo o wajo utende wende da o do wajo utende da stere na rutsena mileza kweli baba nu wakap ngari juwao amuge abo watukufu izo na nzuri mabieni préfet nyima préfet hanunga mweshelezo akomori banga bakomori wa isawa ive miyo nyima bieni nyima préfet mdungo uzia ukaka mjabudi abafanya manifestation kama mjabudi leo kartu sa idini ya hana kabaja mru wa siasa bana wedezi tabo hareke kuja nikamrumba hiru usijomba kana utidwa vuboja utidofanya chao lazima kutujuze ngorambirwa so hunu nezene zari munda nezema zatu ngasimanga kartu stere asibabu dezenda aborambilwa nezefe tunondolo eka kutujuza jirida za uambezi jiriyo mbabu jo shida sha utinje ngo hangu arumondo wanubo muda ukana baraka bamino to hurumiza bana ona kawe shuja ngwambo shezengo za dunga banu nemeshi bayari hunda banu nezengo zari hunda daza utitwa mbaka kama ndogo na ina cha utitsela utinji yen tujo usijini muda ukana baraka lelo
ni wandu mwabanga mtambi haunga mwana bwana na mwede mangaria zari jwa mangaria shalelo ola dungo bale sembio yo ba atami tita njoni oneke cha uno ili amenye madamanyo kari mdinda hodi ujo chabana chamba préfère haraya ritifanye manifestation ilo daba wabushiko ajabuliwa wafanye manifestation wazilwa wafanya bahaba sana ndugu ngufikire na mnajuka utawo kabatiza ukana waribulia kwa jaribulia gelazimio le 30 risoma bareni gelazimio le 30 risoma bareni rida ikakaranzo match yo kartuta mna haramu yamba préfet au député au gouverneur au jao gari so bareni le 30 la mega tambi hao kartina maji kartina mwenji kartina msomu kartina unono azali urengeze mali zatu goto pashia haina usiku ngo pashu kartujonga sina rukata ejawa utijobwa komoto kari tulinda kabatiza wanti ambaye ndo bana ikazando atu ikazando ufanye demandido kabatiza ufanya demand ngari si hao mabareni pia tikela rifungo jo ukenti wanudo tire mafoto none sa ukanga we Espanya ngawe Dakar ngawe nda ubini ngawe jauja we larifu paro walofumbuni wajuhe wake pre da we na zile ekenga manzomba indu ibehwa shamda sijo mantena ja yambenguri ziyo banu safara lelo lelo kabati bandu elarifu tikenti uritire ya foto urone sa wandu tena bo elarifu ya ukana ngami Espanya ngabe yafungwa ngabe yafungulwa ngabe jawu ngo liberensi ya au ameke banu ngawe hula ba ngawe hula ngawe hunu shalelo kapsa utire foto da ona mdu tena lelo garanzo liberensi ngazo da rumeti ya mbaba otolafu ya bakide wangu kutajua wahenda ratwa ujifikiria wewe rijuheri wa kapilienti kapasi ya udwena udafungua mdu mzima na ili chao ona sonko boso ngoliwa kutunlive ezevuza hangu na utetezi wa hangu ngoliwa bo basiru wa kamtunlive wedesa hundwachi unade hachazali kanyama kamrao indini kutondia ula baya undia una kutondia ula wandu wanuka hukubalia au ngofanya jawanu wale wanu wala wasiwa walido Macron ya mbeda mchwe mwede mwake mapresident wa watano au nyo sita juhabo SMS juhabo Shafi wa Bencharafa juhabo Mamadu juhabo Atirafi juhabo Hassan Ahmad na mwede mwake president wa timu na mchwe mwede mtamlazo wa mdi ni kwa valio mumli basi lala amde kopara ke dorse kamchi kopara ashtandeliza amde kopara jau ha kamchelo kawikati na janani aba basa na mjuhe wallahi na mjuhe beke magari ngari jodungana na mjuhe dingosi bwelarifu para Dr. Salimu para Idina Dhamu para Dr. Zile na mparecha ubanga mjuhunda na narobo kumemwambie wafunguli ule akaimba chini lelo ya belu au ya hanyu au mabeka banyimba hankati na zinkada fashe na simsimu kamtina mrwaji wa hanyu ufumbuni na mwabeke nyotondo na mrwaji wa hanyu tijana wala bana mtataho Fatima mzee Saidi ola mzaze ya zaya gojojo hube ya tuka na moya lozoana kaja twenda arengwa ida balilo ya fulizo pirizo mwanamshamado la ulo la rinyo uwa nilio komori mzade mfumbuni wala eno bia tuwabani ya bokana uo mzaze banu watatu uo mwanamshabanu na shatu ya banga mwanzoni mwabija ni badulo we la rifuti jawanu jawurire sa foto la Senegali au la Cameroon au la tijina hubi tena la bahanu ruwe au pare Dr. Salimu upare Zile upare wanu wabe na mjele nazala zimurifani ambia inazala zimurifani shi juha bo munyi baraka da we na fahamini no atwa hanyu mabekana itanda ya lelo nge fe sankule lelo ne le bavula hitanda lelo nge fe sankule ekaka mjazifana baruani razida utijabanu bona sida utokukaza ndogo bantse juha dawe na papa mabetule ujuhe dawe na baruani dawe na kiki mjuhe mtanganye da nyinyo anyanya nyibanga nyiwenchi ese doktori seda basi na mjuhe mratende mjiwa wantu aina mnatogolo baya basi banu ngaba kati ukengela zimu ngeru mie vocabulary woko nvuga jota biasha yode jotogeza muhise aina mndu ujondo mchana ni natotambua wa natonyangalia ya ele na jirengeze wa banu kwa miengwa ikoni na mitami huli mihambeza madusini mihambeza galawa ne namna ratojara rendo asine mebichi hatu abuka bonga o waloda una kusuma ni fongwa ni enga o ntipi bahinge lazimu yo zile razinu bwa tukufu baruane kangwa bokweli kuna ushindwa nini mba mtu hata ezefata una opia ndo asijua wa ndo magariani
wacho mwagariani bobaruani SMS jwa kanga wana riadi upare da wono wananyoda wana kama labdala mpare haina mdundani hapo mche tira ilo kwa somo itima ula ngwazina wala ngwa conference wala ngwa mati rimira conference iriza wana ndaruno wana shiwi asiwa udezo conference za hana rikura utete sina mnyanya wewe kuti Facebook ndo amigo mi Facebook ngamjwa kwa mi Facebook namudemo sese la matanare mwazo wallah namudemo aonele gunguno lino namudemo aneze gazira na kurusi waso fuje suti mdo ambo kanari shahade mnyanya chanyire chao emana zali ya soja swali zaidi boko gujoro balo ni betra filie da tsatsa hiyo shawagwa ikya ambo kananga mjola koronovu au ngamodo msiro pari na swali zelelo ajo nakana uzifanya ukangujo kanga mibana azalika na uswaliza na atuanza swaliza atuanza na mabunjilio banu yafanya asika na ujibenu wabana raili ngamina muoga mibanu mimi abanga mjofo usiku yo bora bobwe dezire ha ngamjofo usiku yo shazalika na uswaliza banu na mibanu awe swala yo ngamjo itashonga okomito menye swala ni mteshononde au ni mdeme na banu dokani wallah ikazala jo swaliza tau yonecha ngamjofungwa au ni ulowa awi afe abo da eno watu chana msirini yoni ena mabia ni babi de mana zali ya sauti sido wandu pia gujo kananga ekenga myana muwa hinga mjotsa wani fe abo chakana uri swaliza kwa wabu mtaa ntuchira na Paris kwa ndo mapesa wa mtaa warenga wede sawa shamungo chochalia yaki hatu gejori reche ya wede lona mchuge mdatsabe et préfère haraya kazar manifesta hara izine que tout autorisation ni que toute autorisation ni wandu wa heleno file ya 2024 mabaka mjiko ziaze vote bo baruani bo Yusuf Mohamed bana bo Dr Shakuru bo watukufu nyoti kama ule jezaz esajirizila leo tena akarjazila airizila jau kama ule jezaz esajirizila e betizi maifanya je le dis bien e betizi maifanya leo fuila ya ukanga mjozi ziaze vote ni betizi wa mwenda rumwe ze vote wamba kwa no kubaleke wabo eze betizi mazifanya ze groupe zanyu zombili kama ule jozire jeza le 30 yani mtoto fanya declaration bana ya rumiza wandu le 30 ya ukangaritsa hao maisha bora bangarita ndi hao na nyinga nyibanu mahami njikartina rahunda yabo eni mtoto declare bana wo deja ngajora mbu deja wo emna haramu utotabana changa zori ke leçon ikakaza ji prepare ayo piège balanga bondu wambilo balanga zori zingaro balanga zo falita izo ndizo mdugo menya bana ngare ndawe utomba ya fe nafe utomba ya nshindo kujoshikibina damu she utotabana jari taru maswije zindu acheze ntuzino gutona ti urongoza bo shimeji wangu bokare mwabilisi uharaya ti urongoza uharaya miti mbabaho miti mjombaho uridolea abo ifori ustehi shati urongoza kado mbili ndaru uharaya abantu ngabo wandu wadungo burabya okana nyoti pia ngamni kwa wana riadi nezi yo demani ya watombo hani telefoni hizo amdani mabi wamfungua urenge NCT yaho awesheni yaho anakata mtu ambasheni na majournalisti na matena banunu mwafikiana aurenge telefonaho aurenge ekonti yaho na urenge konti yaho winika mna mongoli mwenza shonga tola mnada batola mtuani ukontwa mine kebala ajojua ukabana mtu tambo mhono msha mdulo mhono mimi ntwa mine kebala ngujo droite shabonga zo kebala mstarabu emwenza shonga wobo karimu abilisi wa Komoro dunia news gutocha banu eja ehunya shange na haki banga simanga kasihudi emnadaba uwo na mwishi tuhambia ubo he bwana we continue we katurongo abantu wo iso kuna usubitu habago niko emnadaba we yadorongo yamba Komoro zongo gizonche ishi emnadaba wa mnike esheni yaho bukari mwabilisi wa Komoro dunia news banuda we na chaîne libre de Komoro do andro koma minini ban shezibutala bwana we yazamba abantu mwambie kana zia abantu kuti journalist na mwishi we journalist wa communication ya Baba Shirino Esperança Holerili. The Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth device is connected successfully. Shirino Esperança Holerili. Mushi Baba Shirino Esperança Holerili. Resipara mwingeri uniha zetu zera entreprise zisabavo ingibo forsi bushile maraba mu etaula kulimera zana sipovo watu no Faransa ikamba wari maskanape na walo maore ikamba jol sobugwa
wao wahimi wamba ari makomoriana alifanya maride wabushir shuke pareni alifanya movement nimwambele makamusha na musha muri pare hunu na musha muri pare hunu shuke pareni na mlao Faransa au na mlao Maore musha muri pare hunu jo shuke mavareni wote tutoshuka na hisha tutoshuka pareni pempasi baki wao ajar sarbia amba ari shuke pareni rifanye movement ni wasikasita movement na mtu hunu komori hunu wasikasita movement na mtu komori hunu wasikasita movement na mtu atuko wonsi hunu sawa wavavo na ikamwenge atu hunu komori na mwenge wenda vendika survet kati kavasi vahano harama sosha nzuani au wasosha komori kutupana mwenge mba usijenda wasishuka parana nende wabushi washukuparena bakasi para majwanwa enge hatu hunu komori wasikarsina problemi tuko yonsi azali arivingi hawema har mwensi respara majirino respara nsoholerili respara mwengeri uniha zetu zera entreprise zisavavo ingi vavoro sivushile maraba muwe daula kulimera zana sumani ikawamba leo masoya kumurieni ushindo ya metrize hasa tuani muwalina nzoni nengaja ambo mwanansi mtu kasta afanya hazi ukatafanya zamana entreprise zisavavo nurule fatihu wewe kula hima aspashi ya desi goza entreprise za hisha har mwensi nurule fatihu kule wakata hima asla mwenze adazi goza entreprise bafuna kama tukatafanya hazi mtu vani i problemu nzo hatu vani nzuani hasa tuani watu kavenzi wazungwa hazi wavenza tu warangoma raisi mwi na za entreprise zisavavo samani inge vavo wantu mdo Faransa mkawamba mtamrongo maondo shike mwenze na mshuke mjomuri pare munu tutoshuka mana wankamo wanyumdo Faransa mweshuka mjoshuke mavareni Jordai mana mtsi wakatoko Jordai yo kafasi ntongo huno mbazur wasikasina twambu mwi wa dola ringita sintongo cha wamitoni nsokana wanyu ratio moro nsokana wanyu ratio moro wamitoni bena muje bika msoke soma sarbia wantu ambao shike pareni maneka watu oja bika mtu atsola oja shike pareni anajonde obu aina mshike mjamur pare inge baba tsara mabana bantu mlo skara pe mlo ka pena pesha mlo pom de terre ama mpela pom de terre kura mpelo zuba bana lala bemfika kitina baba haturike kiri ko morun karsina problemu i problemu ilo hunu matako le lazali ya sumani na umana hinu refati wa azara pia akasina to mchoko yonsi ari mweswa shini kabasi to mchoko yonsi miongoni mweza abo izona kanzarambe zadali bale ole mrumba hedo biola ole mrumba hedo bwana ole namnabe mrumba he bwana ole bala ole mrumba hedo bwana ole monti ya bwini wana kazanu habi wakari mwabilisi mwenye komodini ya nusu kairi era hanawe communication ilado wabina mnaida bala ola journalist kwa tukamba ola de journalist wa hunzuan aba ola hompo enda fanye propaganda ya zali bo karim shaola ibidi umzi ola ibidi umzi yo ola ukana komorika utata problem o wanyanya pia ngamjoko wazaza hino baba hewa wafobari ni pia ahanza wonde maor abari ngosho kari ngabusha udashema ngabrugonzo izo zonti pia ariana usikufati ngo twenda ta entreprise hicha na bongono ka wandu aloha haya watolo mwazini pia wandu arende hawa mezi pia yabo gochika mtu amado relation ya hero chabane chairinyi yena mnaida bana bo karim ola kama tujuka na chanaye ola katujuka kasimta na umasihu ola katujua umono gosha utoroto ola katujua kemru ande mchana ni mrutambua ola ina mnani mona o ukakomorika patata tabu nyinyi ja umkenti mambo ja ngamwambio ganza ubo karimu ubehebo na wale esitia ba mimi tina uchando amba kana ne data time dukata mito vumbwe amnike yado jairinyi yabata na mnabe mndu mao la ransi ne mchwe banu genge ni jezu ndochi na mnabe mndu mao ole mndu mahedo bale mndu mahe fatihu babe na mnaduko baka fatihu ngamsiro fatihu awazali mndu mahe ele tatelida namna jibo karimu waona mndu amado la utobeza watu utimnike hata wana jari ngole ya tena baona ntino kana haja naye
Unataka kana jana yona ngamjo utahawa yo bukari mwaka uta unikamata shonga wala wala journalist ngo mnikosheni yao ya jara mbia ngo njiba nsel ba amada sina na maburunku ya tojo una baindu halaida la laida firo ya toida sa chakmo kaurejea jeba na jado ya jado abacho banzinda sido kutukuza muri zo utungo woro jamo mujamwa bakana karongo na hii ketabi ni unangecha ketabi ndo ngecha nida seni uliliwa ni fungiwa ni dharaulwa ni lapiziwa ni menyelewe ibada ni menyelewe zangu zote pia como dunia nusu bezara ka ondo wa hola koti ya dungo ndabati yatinjoba ntela timon ola tijoba ntena aja marugo banti ndongo tisati tria bari banura tijuzi ya ukahaina mwenza ya neti ya hatu ino mtuanza ni shia mdu ya jebanu tena harumashe ni banu ya jami nga muamini wala mtu amini woi kazalo nefu ya ukangarisi hao lebiala barua ni Sumamedi bwana metra Mahamudu au pia kamjasia mbezi telefoni wanu bao wachama ngando arumavoti wobo kwa na ukiri kwacho bwana gejo fesa kule le patrula mor kwa tina wafanya yaponyo tipia mri hadaya mwabie wako morindabo abo abasa inu emiyaji hatu dole 30 kartuta ha ya uka prefet au ministre kata ha ukada kaka mjasoma ezendongo wanazi chana wana wafanyia titi lelo kezendongo wanazi chana wana wazifanyia titi wala wahahaya na natoto watechamba miziki bala basi mmone zongo emro hawafungulwa au kawa jokange jofe sankule ele bala jijo marino wandu akabale wanueti wahe mahakama ya nupia watu okanga jofa banulelo kakarja pulili ya wandu wala ilazimu ike orange wa warumie hauju wa warumie au UPDC wa warumie au RDC wa warumie shanga mona kaile titi rana nyi kengabo votiba namda semfe titi ati ate candidature ba wongo jona ndo manidi aho antu yake kandida jarumenti ende ado heza majimbo bo ndetse se nagoba kabatinka ntujwa banu ndo ngonda sipipa ilade namne kwanwa wanili yao ndo hao sambi eti do ufundi eti de parti eti do banu ino afera ya henti kamili ino afera ya henti hatu kamili mimi ngamtambio jawabu utambi hao shawewe urudi huliliwa urudi hufungiwa urudi huvotika dontano urudi habango anzo jo uritawali imagito tendeni hudunke bokoma nekerende kototo urega unifunga uranga urumeda ono ando haho azaliba ya hundayazi katina janasi daena group ya eno wa mtuje yabo juwa mtoto jwa urena mnayo yatunguwa wandu wajua no wanzani wa rume wajua ngena kamtita mrume problem gyo henti ngena mwede mafungwe manyanyanyi kubato na fungo bawa nwede wafungwe mwana emro hao ngena mrege maja kono na msimu manike wavure wasoma bareni bala bango wachukta bazembande tisirgangare dar madu wakarsama molida karfanyo joko mtume kaja toparo topulwa manya uyede wana ekene mda ato kanti ado fasire bajiyo yan banu yanu ga banu riso mo ngari tichwao ina mna uroko jinde za kutuba na mmone bana ele bwabala shiyoni ni toto kanti yabo ibada gwa inute muntiba aboka bo ngamona inu tayunya jwabana kutuba tili mimbaria jinde za kutuba bidi mda to mimbaria e majiyo ya nuri abadia kanjo utoba banu riso mezanti kwa banu rito wese hutuba hanwese twanaka wandu adugo twanakiwa wali hadha rasama Allah subhanahu wa ta'ala nitsejo jokati wandi msomeni shawa nduwa udawo hifa nduwa fungwao nduwa boduluma ngari zero tiyo bavuni rendera wane bwana abungira hapo bwa tukufu ngammabioni banu ya ukanda watije mduwa na jamba ngwaminiwela katwa miniwela abahaderi chukawona wandu watitika bati yamba singara miniyo wala katwa miniwe wajua wasopareni wafungu watiti gamuhulindo bo Hamidu Karihila gamuhulindo bo Sumamedi bwana gamuhulindo bo Barwani gamuhulindo bo Sedabasi gamuhulindo bo Abdou Swef gamuhulindo bo Hamidu Karihila gamuhulindo bo Dr. Salim gamuhulindo bo Razida gamumlidoni mjuhe msoma bareni mjemoni wagwa hekazali ya tojo trawa ezadunga wize tizahani namnibuli ya damino wandu hangu ezadunga ya na mtoso pareni basi wantu ya pariswa mfama nga unziyani awe mndu mshahi ya tontolo wa unyama izeza hatu nyinyi na mtoso pareni baizo na bukano bela mizika wa mfunge ni pia wachota fanye basa mbila chao no wenji waono kakwa na umre ya nirogo nyoti pia hauma de marenge titi ho haya mwambe ntoteni wandu kwa hudunga
na mparetiti ya mbegu jareme konseria barua jo mdunga ngamu mlidoni bana na benyi mlomaka mama dujua wambio wandu aho yokana esafara lele katusa lisabas ngoje jo wandu afe ufunge wandu fanyisha mimuti jembeni iyo mbwana ndaibi yarangamize ntishe mimi ati jembeni aja swalisa zahengeze nda ngupa shiyo harangamize nti kamili abasenge video rendera mtsahe nari mndoshe bano kwandu organize harumwe jeu wari passer ata abangara nzora attaque ritelebi chez nous kutokana sidera maîtrise mpira yabo mwana mshohangu mtukufu Adam Fatima Suja ibawa ni mengoni mema Suja wahe hambu Salimani ya hambu wabangu atike inu pata ila mwazifanya ntobo shebana Abdul Wahab yo mitije taudala ni Abdul Wahab wana kusavoti mwana tsoe kwendo Abdul Wahab ngena Rashida ni mabani ya pia pole roma bia nizo kwa mtuje kwa na Rash shebana hii karalikume bala wani kwa matakono kono wanu wabango mdudao bo fatihu mdudao shebana urejei tawa ujeza ufaransa ambeke ukahuja bagari jo ukudunga ikengo fanye zero za lazima gari jo uja she safara lelo utoka utabani yaro ngowe wallahi eke ujo tabana chaba minga maamini ali nga maamini sauti yako mri ntwamini bustani ntwamini dobi ntwamini kartusa mdaje amini bwana yake kamili karazo mtu yafanye mimi ntwamini uswalize wewe mimi ntwamini kwa hicho mimi tuna ukadamina ikutambaya hulele au mlole au fianso au hepos kabati amba lole mndu wa yanze mndu wa tanze mndu wa yamini mndu totende o atuko hamini kwa jo hudunga we atendo atuko hamini kwa jo mduka ututabano hayar Mohamed yezensu chashi zaribaki chazino ajaba mintu amini wole ka wongo ko yabo minja minti na ukadamina yode yadu ya hekomori basi et le 30 ngarizinao au kaza lingwe ndo sahi ukana ubaki ntibushini yakana wandu wa ndini chao no aina mtu na jipange kama mtu mtaheze masks mtu yarenge mbili ndagu yatie yajibaye mtu naelewe kana ngabo miringa abo mawe ngabo falasika gawe zadunga ya tinoba kinulo eketshindi ngamjoji dafi ekentina ushindo uwa mjomba we ngamjonda ndali ndiko kwahe ekedo ndo shindo ni mduburiye yabo hawe mwana hedo ndali ko ni mduburiye yabo shalero kabati ukomelewa tena kabati ukomelewa aru hawode wawo wandu ko jondo waho ulo enganyi prebo akomora ukamtipre tanu mama haminani azali atorengeze mali zako akomora topashi yaenda ila teze mali zatu no lisensi ya tu hasara kartina msobo kartina unondo kartina mahakama shadu soro pashi ya no lidharau ya jomi jini watu ebanu wewe wahibeze mali zako akomora kutunda hiru hala kutunda mbe upishi asisi ndio kwa ndo upishi shanga wewe haki tena ko ridi hajampunda rida za gariri wao ewe uloneze mali zako akomora pia kutunda mbe upishi enda doli la hotel shanga ulilie ulifungue kartina maji kartina moja uridule jomi jini watu jara upishi shanga wewe haki tena basumani ngawe na hakibu asumani kwa mijini hatu ivalwa ni malaba na machui wauliliwa wana hawa kwa upishi yao zina ngabo mafundi kwa hunika uswali na kwa udoka kujatawaza udoka ugochudwa nendo kocho nezemba deshi ulo nisu wanrupia ngwa dasala sulibawi wanrupia ngwa na prostate wanrupia ngwa nezemba de hizo pia leza ifundi lo moroni amba utaparona mdahubini amba imamu mkomori amba udumenye aina ba hanupia udumenye anga mnatoa ziranza no kala mina wantu bala ila rikati zile razitano ibana tawazi ransimi awanzo nzungu mndu anatawazi rekati jo komi nyaraka koja anafanya stajidi dobi utukaba kana hauna azali tole danji yabala ngutawazi mfanyija no kabati tia bo widankanye urenge urongo wewe atazana wababa hawatu bemsine dawe nao abungi abo yode zona kanzani mwambia ni bani okane safara lelo borazida kasuta mbi ya jibanu ya jembe ukana e préfet harizia tifanye manifestation kabati za udemande si der tambi hao si der uliliwa si der fao si der lo on a ces problèmes gari sao pareni le 30 yode mfum le parti wonu mnumra jaja kaza ukade mfum sana la mnabi yenyi mlo yabo mangali eba nous le 30 yondi e yode mfum na de mfum sana bo shele kemi de nabo izo rantori fanye iyo ngari parao wanupia wasopareni iyo ntina ujwa urenga telefoni ni parao komori pia ngari sao opareni sonti abana mndu nguni kweze instruction kana leo ngari si hao
ba ikawa ndo mwalao ngarijoka na maji ngarijoka na mwenje ngasina dhahabu ngasina gashi ngasina zongo hizo pia arumenti hatu zirongwa ni forme yao abodo le 30 batishi ndo jamba de le mercredi nyuma journaliste mwisho kaido le 30 ola ubedi de ambado le mercredi le 30 de mfumne yondi wakomoro mbango asi hao mara zinangaleba banga milio ba le 30 septembre, ça y nous va. Le 30 septembre. Yo de mfumne. Mfumne o wakomori ngwa soma bareni. Ame garanzo maji, garanzo mwenje, garanzo msomo, garanzo la pitali, garanzo uri uneba irurile, garanzo pare, garanzo ezi haki za kibina damu, garanzo na nyasi wa ulawa, rijuo wa uwa, wa hukumlwa, shati titi. Dado biola ni byaka hukumla juzi na bashari unushenzi chabanu nyinyi ntujwa tanganyije wabwa mindo hule kamdori ni chao gamantu ya uwa madagazo gamantu ya uwa fanu gamantu ya uwa muslimu gamantu ya uwa fahadi gamantu ya uwa mwana hikima gamantu ya uwa faina gamantu ya uwa bapari gamantu ya uwa faiswani gamantu ya uwa muti wa udaona ntuni chu gamantu na haramu walo onikori wahibeze miliari za wandu gamantu na haramu walo meki wahibeze dhahabu za wandu gamanzo na haramu walo soneleki wahibeze milioni za tulitsona mwenjeri tsona maji tambirari we yaziye maji artiro rugula mudobi haresha to yashiwa hatijinda hupi ko tijinko milioni tijira hupi ambu wauda unanzoma hakana bwana haramu etiti unobuga za tatu atamchumju etita wamwafu afungu mtu abira katina ruga fanya raju sa bundi kianda boyo chao ngodi yare ngwa fungwa mahakama mafishi lewe bankoli ngamfiro kana komori kwa mahakama shanga ona haki okuwale ikabidi watila wena muobala wandu wambe mahakama wana wavayo wana nguo maguni wadu wanudo wenzi walobonti juu yabo wauda na haramu wazi arudi haina mndu yahuza arudi haina mndu yakanza pashi haina mndu ya kanza ya boha haviza hau ya boha nijishi na mprepare be kari rengenti yo ngamjo urengeze arudi za hanyu ne mazamba hanyu emajiju wa pia ngwa fa opirizo wa watawo ntiju ya tambilo wa yano mewa ulo procureur boy tambali nu bwizida na anka wo yambage procureur ebala dondo bi aribanu yo mumali tijira hobe arado la moroni ebala dondo bi wo yambado ulio elamini wo ingabo misenje miini wangu wanipara wanambiazo ere yode namna wado yere nike chao lino oyaba procureur wo kaire ya kabo tambilo ukaharuo wizi kaire ya kayabo azali aje tamdu mwenza irombi na imani na chao bahiba no safara lelo sikartwenda radio ili ye mtu tao haina mgongo ya jidahili haumlaze ema haija ofati ngo chomba bale mtu mshao jokenti wanu dondreme ngoma bangunrenge ndorema ona izo dezijomba kishani bana wasa wenji ngwashitakiyo ya uka oyarengo tata tunatomba gutwara mipira hunu basi kama tusubita baticho mwishia zitakfinia hamba mwishia zusufa jihadi ya hamba mwishia bagurendo mwishia izo lukumani ya hamba pia ebanu kama tomu nikwa hindi tena mrambo kama na ntiro bahi eni mrutina haya yembironya kairi mfe ekaka mjaona ezajirisi watiti lelo enamna yaralo besata titajo jiwe genda fungwa tena rudia fungulano ya onera haya onesi wa yoleo boju jua balaza la joizwa kamba bya mele jwalito ele jwalito ke jato wa komoro ekene na ila abukuli nakubali kele jwalito lizama zenogo kiki wala titijira dobi azaba leo tujo madina no wangu ngo bya rondo adahubi wao ezenogo za jiribala lelo akairi kubaliana kele jwalito haumone se ka kele jato le 30 haina tunasobala megaranza usambia fungulwa ba fungwa namna bokoti haki aunga rifa wanga mfao pia lelo kamjwa nyumba jijo maringo da honga mjwa nyumba ya ela miningo da honga mjwa zo tipi hanja kanyondo mafiti eke mjwa ya ndo ula ta nyumba yitwa mro witonto la witambaziwa atubake namna hii atukaomba kana yeye nani zie tutanogoza ujiji tena beba kindami bahatibo mndumsheno na tuka waundi hapo wafu kabati aruma mahamina ne kabati mndu yashinda bani ya roho ya jaunda ukana
aterrorizo awandire ndongo chao mtati mtawe mwedesa msilweza siasa amunge hapo wewe udungo habari prefe udungo uzia non pour l'ordre public utuamba l'ordre public utuamba unyulu pa ya sa dans l'ordre public ya l'ordre public nda ntside mwari ulili ntside mrihibia ntside mtsoza batoma jiba tsoma jiba tsochao tukajona bakana ngo tukanza batrouble ordre public nda ndasi jabanu bo prefe ngojo jitwa wallah ngamjo jitwa emakirita siyama fitsi hanywa shabu ngamuhudindo bo razida tuchwana bebziba ni mvumbo so nanzani mvumbo eba amuhudindo bo razida bo Mahamudu bo Dr. Shakuru bo Amidu Karihila bo nyina nyine mdinda woni karisi yauri wani densi ya hatu aunga muhiro tso asumani emiadi yangu da minyandide le 30 wakati hiyo ngamjo uona wako ekati jitoa fidiati vuku haina mzima danya isangu elewa ya ukana oyajitoa fidia mdo subutia ndiele jeshi ya ndiye majuji ya ndiye ndo anupia baja bana mwele ma demisione swanga mdo mangaria azali swaka mnofanya siasa tena bawata za hanguno wana sho hanguno wana amano wanzani pia watu woni ya shonga bona bana mjuhe na mjuhe baja wabasa ekawa komori kwa tina mro wadailia ngamjo juhane dira wadailia na bebotinto bambese ko jona ro wanilie ntoni wanilie mbati hatu bayinuke tina wanro wenyewe wajoida fi wadesa amunge yabo narikya rumeze numa mri ati terrorize wani mro amba ndo barengwa ngamreje lingoni chau na mkazema tu rumeze media bo sauti ya komori bona jimi abala nyoti pia mdo angalia mharamu tupula chabana jati andiko za upuwe bwana yinu za uranganye madamano zamba wanugwanzo wana haujao atawebo kari mwabilis ezenongo la mna ledzidzazelila ukalla tsatsi tijituna yakauza mbabana olanda we parce que odo amnika ti avertise bahina baje mrubano yaje ate virgule au yate zibutala harumweze ngo zini yaje awone na baje mrubani yaje ambenga mwaminiwo na mtwaminiwo inga mwaminiwo yaje awone yodo wakati. Et le premier, comme je déclare d'amino wa Komori, je kana papa sayino. Ngamanzo entiri change que tu me dis change. Genam juhe, jeri dungane banga moedo ba kenga bo bali amado ke jonde mami change video ici he Komori, ndena ha fe bantu da ushido kana mu banu. Arum ata 2029 ndo nezijirisi wa Komori nezano gozi. Al-Muradi mahainu azalika jaja swaliza na yajo anza swalize ngwambio wandu wenji ya ukati jwanza nifanye mali go wandu wapula waniwe ngabo wandu wapula wanisesu ngabo wandu wapula waniweze telefoni shabu yo hasara bokomito fanya jao la Muradi hata ujosha ukati zingarawa mgena mtambaze pia ngamina mafoto yaho wandu wao na video zao wandu rasha hauna hizo pia tizi tambaza tiziye ngabo zilo Komori ngabo zilo manga ngabo izo pia nazini kaina bahanu sinikandwa zingara tina usamihe ke mrato wezindu izo akamiti ziwono tiwono wandu wao nonja zitowa za utowa siri za wandu shekanga manzo mode mjuma banu mriwe mridara mrifunge bahaya ngamna uyeshwana damu au kwa tata hanyu wandu rasha hanyu wana hanyu pia afanyeze foru no maoro wazifanye pia shatamba ngamsitiri ni mlide ni banu ntina rukoda mina ketulu kana ngamanzo enti yangu ishanje ngamanzo akomori wakena maji wakena mwenje wakena lapitali wakena likoli wakena nzia basi ngamumdido ni bana ekanyinyi mloma ngabano mdaza kamtsurongo bahimwe jala mfehuno batnitsi ngamtuka uta mje mwanili wandundi ekanyi mlo Komori ngamdaza ngoje jala teri munde ni mfubati cinga mkono muwoni mdeleni ndo ndini mnyezi Mungu yabe hewandu jo wakawanili atiti na titi wajuheri be uswazaliri wane naye zeli mwambiyao mrulo manga hakentwa ili ukana hamu akatuma maskini kwantola mino wanama mwanama ke mwade mwanama ngafu mwanama ngechawe mwanama ngechawe mwanama ngwanzu alole mwanama ngecha kucha rangami abana sibabu wanatu tunda zeli kodi didas ni wanazichana nyinyi wanazichana mabaka manzo mwede matoa madu haziwala kairon madu haziwala ranani na mjuhe rangaro wabushiri wasaidie vanu zentumbili zinu haumche mfumbili ritsanganyihe pia place de la République na mjuhe ritsanganyihe pia rionese ukangasi wazima
banga bo wantu wantu walisaidie robonze shawamba ngo wantu waone ya ukakwe lingari tambi hao wantu wa wanatiri ko oblo isawa ndiso wala ta ukawa isawa rabu abasangwa kazo mna ndini wa 50 ukangwa ria wallahi hata wallahi eke watu wantu wa ikoni wamba begoni mwese ngoro shukuri ya wazali ya tudi ni kaposto za muhimu isheleko wantu wa hao banga bo wajo upashi ya jao ngabo wadungo utawe mafoto ngabo wantu wabanga wazali wadungo utawe mafoto ukawa juwe koleri lilo niyo si wa Komori wamba alhamdulillah we atuni nome shele wantu watu kwa uputanga wapulwezi twa siutana mbarika abange Farida Mwalimu bo abi ni wantu wasoneleki ni wantu wahe onikor ni wantu wahe emamwe wahe match ni wantu wala duani ni wantu waho domeni ni wantu waho zempo ni wantu wonyoti pie zemali mzirenga ongarizi chwao emajumba ya hani aski mtwa mineke ngamjobu ya lala tahali au kange lazima besinga mnyona mwala le makaburi jwa lalawo shezi twabia mazirondo wa Komori ni bazime ngo miraru ngaona hawara 20 na wana majana maili na wazade tijikata na matelefoni na Dubai na makatikati na ndinjo mdegeze mali zatu ndanganya kamlao shaka mnaulalize nyumba hizo badeke wajajishenzi waturi untiarifu badeke wajajishenzi waturi untiarifu shemba na inwanu ziriski la zirenga zinwanu ramali ramvura jau kartuhambe zemali razitoa pakari waswili kartuhambe zemali razitoa pakari waswili bangabo wandu wakonga ruomba Mwenyezi Mungu wake kwa wahiwa tawa wandu wanikeze mali zatu rambana mwelemo wako mulingo wako zao na mwelemo wa ni mmasitiri mfanye jau apunge abo tsikantani rongeze nyima prefe nirongoze ni wandrasha hema jeshi na nyima jeshi ni moneseni ya ukana Timone Sanema foto yanu. Timone Sanema foto yanu. Mono ya ukana. Ngamona mna bogosi woi. Ngamona mna bogosi woi. Ngamona bwana woi bwa Komori na mna bekenga mumona. Woi jeshi woi ajida. Basi tsoi. Atondolo apule mihono tu. Woi ndabo Handan tsoi raija tondolo ya pule mihon shanda we isaulo ya hafa hata we hafa wanruwa mdungu tawanu wa mpasu wa uso wa mtondo wa umpe mihon gebidiyo ritemba indukangane safara letu azaliwe ndo zahe hawandu wa wabakia azaliwe ndo zahe awandu wanu gebidiyo warjomo hawa jua hundezi Isenugo aimani faiswali fanu salimu wafanyiliwa ngelazimu yo swadu wazata hao swadu wana shahau swadu wana shahau swa ngelazimu yo ziwa hunde bao starto ngangamizi abantu dana mitichene na Fatihu na Azalina Lukumani watorire mnaini bana no amuge abo haina kutoka urongo w'abantu bojaye namwambia ukana haina mdu na parwandu ahe ya tsihe unigia tereri unigia ezentipi yanga bo tereri sha kamnaye hemba bizamfu nilinde mdu chitamani ya jambe ntwami niwo la tena haumriambe sisi ngarirele yao karjanikiwa autorisation ya manifeste inuke tuta manifeste inu garanzori kena mori yenshi joa yenshi yo au ngari faulelo ngari changeo Ntoba aminifu bo mwana mzaze jo uriru meba ntoba wejao izele za lazima haina mruto buli ya media ijaba wangu antwana hawa ula wanu wangu Faransa ngaterera hafe wangu jau womna haram emdu jamana baru amadizo womna haram ya pula nezi ya jari teze bahina jokana wallah ekari vukuri wasuli yao Allah ikia joka journalist nasi msamdambuwa kana enamna najitwa fidia yinu dami haunda daina mdu joka nzake hadi wa hensi hatu wallah amona omeki a directeur wao ema jiji wao ema jeshi wao pia au timba za majeshi nyaro watoto au majenero wotakfini eni parsajo ni pasha itwa woswajadi ni parsajo ni pasha itwa wonukumani ni parsajo ni pasha itwa wofakirio ni parsajo ni pasha itwa yede azali ni parsajo ni pasha itwa waonti pia no tiwa pa kusonga mambo zero zero bana izo kabata wandu pia kwa zijwa wao kabatu subita zamba vanti satijito wangu fidia wallah abo mimi baguntina ukana fursa ni lupe mtu mimi amina nimwambia oni abonge nyi wantu mwaba nyuma journalist
rawafikia na rada sari mduga libortona zoro na mtahadhari zangu mchukua usambeze ntuzini wan na mtahadhari zangu mchukua usambeze ntuzini wan ba wallahi ngamjo jitu na mmabeshe ze video zinu waone aina mdu ambaye journalist aina mdu ambaye na kontiva ranzilo squad lobo kare mwabilisi ngelazimio ubezaraka uzime konti utinikele dabali nuse na lijeli rongozo wa Komori ba wika tujo magabia ba usonda hupi ende yanga lekenga nzo yale mba hindu yale yaone imrumahe yampashie yamnike zo tukanza mnike shati jebana sena jalo riteza sheti babalanga wa mahumnika jari lapize shabo ona audio amada ila video amada ila bokari mwabilisi amba ola journalist wa Komori Dunia News ibidu uiretire immédiatement bomsi ha bantu ni kawdo ambe sichiriyo nzuwane chakamba to lapiza wa France ngamdudini tie muishie ngamdudini tie muishie ilini mlaheni au tukana zuhamba ngutuzamba shanga mwanzo mielewe ya ukarantine masifu ya lelo ni wandu mlo Faransa maba mtolo ponti juu na mjuhe aina mria paroha au yambe kabanu misitolo fidi yani waiti kudine washili miyashirafi mime la rifuti tolo fidi ya damina zile fumbuni waridi waza mi hasana hamadi tolo fidi ya nedi imani nengasicha mi mama tu tolo fidi ya nema hamene bambao aina mduna jewani yambe kana na mwede ba mimi abasa shijoka undejeza hiyo de cercueil de janaza ya kimanga na mwabe mjiswe mihono wa Komori alafu nyi wanazijana nyinyi mwabaga mazo mrume besenga mjoru mahundu mliyo shekanga mazo mrume Komori kamtuju wa marungo shizungu kamtuju wa madailio wana watu hunda zelikoli wandu wa hunda babiza nyumba madaili ya zebi yenese la duwani ne mashirika na mdale mfehunu jo wajomba hanyu na wababa hanyu babo nyimbalanda abonga mazo mwede mahale jo wedziwa jawarundo lobanu wenda Komori wenda watona warendao yani kwa Telecom yani kwa Seneleki na mdale mfehunu banyi jo hafa babo litsoju atemba shizungu maba msomo kamtunjia wana madorongo nene na dorongo wana na dorongo wana video wa wabushi wa dorongo na bunganyi banu maba msomo kabati ujuwa banu arenge dakika mbila rongo kabati mtima ujuwa banu arenge dakika mbila rongo wa shamtoda za nyoti pia alafu aina rido partage ze video za wabushi na abo ibidi batutitieza hatua wandu wasioni wa Komori izo na kanzana bena mushilie mshenzi woi wakati yo kenga bo ujoka na fikra ya honjeza holiyo lezi ngo raziba kusozino bo sauti ya Komori bo tezile na nyoti pia mndungo jojo pare nimero au ya meditie banu mpare mria jeleze bo Komori ezjoka na khairi miezi mbajari nikezo almuradi oandwa shahe majeshinga mmonao linu jeshi ni wadzadzahe majeshinga mmonao linu jeshi sheleye tu ha tondolo ha pule mihono batonja wandu bala zononde weindo hiyo ede mna mwana woi weindo yibo wa Komori wallahi tallahi e bwana woi mumona obana mna jana woi weinda na mmoneza mhundu na mumona tu atondolo mhono ata are machono da ngulu abantu hafu tu wala kuruni ha au are mazone de midu kaizo diso manzo simhundeni nyima prefet nyima directeur nyima waziri na mdudi mdu wao na ndo ishele mdatu jobinana na mru hakaka mrambuwa babano usikura jawu wadani libala garendo ambassade tiwono mduti birana naye na walada uraka wata shanja kabwajua jatamba duwa udo yitamba we ndo bere kamtona mawe we Afrika ntakamrambuwa hari wala jaye Allah tallah sayidu bwa Komori na mwana wandu wanu na mwangalie ndo wandu wanzao wale jezensi ya hatu au afe esafara lendo na mwangalie ndo wandu wale dauna suma nazali eze ikililu yeze fazwili yeze shabuhani yeze bolero yeze umara mgomri yeze shaikani yeze pia wendeza watawa wabakidwa na toto wanu wanatombano wazazi wanu na mwangalie ndoto ndoba inu dunia ishele mrati jorate mrubanu wakati joka ulaziburi njilani zibani na mwangalie ndo wandu wari ulili yao wandu wari fungi yao wandu wari dharau yo rihibi wa miliari na miliari rihibi wa zemali za hatu kartina mwenje kartina maji kartina msomu wandu wa detourne ze miliari hizo pia warudi wari ulili wananyasi wafu halafu wacha kwa kazo mahakama ya Bashari na mahakama ya Titi mahakama ni majijwa nge bidio waandiso juwa lingosia ukana eke ke bidio ni tawa konti juu kenja tawa
manaha wapo basi abanga manzo jelo le mndu achi hauka mndu mshangu ngujo ulo ya fa umzaza hangu au mwana hangu au chao ezelikoli omozindoni omashuhulini yabo baseni ngojo jifanche ndo muzenyi kubingwa homore je ngo ndo molikoli ndo muhazini izo pia gejo lazima basa wajue famani atada alaikum fa'tadu bimithli ma atada alaikum au tumfanyani wadwi nge lazima mumfanyi hamaduo walakum fil qisas hayatun ya ulil albab kutiba alaykumul qital huwa kurhun lakum وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم أنتم لا تعلمون هونو هاونسا وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس ايو جو توارو يا هني تولا بس جيشا وامدو نا ulawa au ya uliliwa jisha fungu mdu na jia ndo wa hare ndo ireo wo yari hibia na jia ndo izo ya renga ndo abela tsone de njie directeur mwa hanga anengeze mali satu cha ucha iso de salasingu wana wapasa wajoju hawa tawo rengensi hatu ritsahe mdu mwenzambaro ho ulona imani ulona irumbi rengeze mpanzi ya hatu ujokati yake kapashi Ibrahim Traore hafuwe ya tupashi yali soli ukwatoka hapo arengeze mangufuli arengezensi Rwanda sikuwa junji ya robo kumea wendarenge mapesa trozore ndarenge mapesa telecom ndarenge mapesa ama ndarenge mapesa ndarenge mapesa ajatanganya pashi yende ya basi atunenda doucha emajiru anafiki yabaletende kanedera bahwera iki kanedera bahwera is Abdul Hakim zekaduka ni kadeje wenda bahuwa azali hotere ndubania kabla simu azali aje dufanya kwezi heili myaha kutona daona lihaji wenda madu akei kuloshari vayu namna ile kamtona hadi yede roli ya fundi yamba mndu na doktora ya fiqh yede aina katatono o aeroporo ngodo bahu banure de hasuka ure de bagagiste ngofanywa za aeroporo bo Dr. Abdul Hakim aina katolo magoda ngoda ringa sali ezinu paro zona da emala parona mufti ado twaenda ida bahwa informe wa Saudi te kapashi kamrati magister banu kutuoneza ngo za jiriswa mbeni waone mwananyu wadanizo ya reno waone wadzatsa wa mbeni wana shwaho izo tobia wa reno zo mbeni bo Dr. Abdul Hakim daona wananyu je lui dis la kanzari mwambieni amonge yabo ngamlindo ese declaration za howandu walo faransa banu tike mabubu ba mdileme za utetezi lelo de abidi mndongo metra la rifuti je banu tena utire photo unone samdu ambio walo fumbuni daono walo manga mjipange mfanyeza lazima tikaruma shughuli ya mitamihuli leo wa tukufu wa mitamihuli zal hadaje zigakana opia watu wakana riulo waishele yao mutwi wanamara ka utazatu kali wakrika uzanda kabanu basi misamubiri yejeza mutwi emndu bako kabati mndu yatuka ujibu wanaye he sherumbi he amani he zeruka kanizo pia basi lidiwa za mutwi ngatuka uzila bahari mna moto ya jalo la misamuli wandwala wa imani wandwala ndi hawa mezipia wanuka mtuju wa izo litongo wandwala mbia panura mbo wazazatu na wana shwa pia emoto ya wanenge kutwara mipira bo misamihuli bo moroni bo ikoni bo amde bo avuvuni bo mbashile bo antaweni bo haya pia izo niziruko chukua wa bamshawan kamtunga mbia subiti ya mwambiani wa uziwani ekakuna wada mwana wana mdu jamiri madi ya juga yamba nguwani liyo izikuga haifa iswali chabanu nesa mtatangu wanu wa ulilo wanu wahimu kwa tukozina daona hei badu wanu na roho na irumbi basi haina mdu na juhe banu yafanye declaration nambe ejue eni utina uvuye mbironya na mwede maonezo titi wandu mengo mitanu wa mlibere wambangari fao hautiti ngufungulwa leo daona wahahaya daona wanasicha na mengo miraro au mengo mine wala watongeza titi hafungulwa hizo wakati mwenye baraka ya tawa hata tuka uonea wakati kiki arenga yafungwa enda atayare manezembo ade wakati mama tuenda balilwa ikoni hata wakati Hassan Hamadi atawa wakati Ashirafi watawa wanyonti pia zela ndawo pia kamja chushinda mahunda mna grupa madola eke kamtina na mwalimu wajiri wakoela wamjo mtoni kamdumba majibala yanwe wamaja kono mbamsibo ya furu ya sopareni yabo ya bale kono ya bemdura fanya petisi yao au ya sevolo ya parso tata no baba au ya opposite de namna hiyo abasange lazima hiyo wanzo yesha amana hapo basi hawaina mala utukaenda dova hizo mtata hona mbaba hona mjomba hona wana udoba lao henda na mizinga na magarde kor sheka ngwa ronso dawo niho bayingo tona Allah
ukazangome bahia ina njoka nishomiso shivuriza iyo nivurize dedete ngamjo ufaha vushenro do vuriza dedete au nivurize lamina au nivuriza ina bahiru she safara lero karengo inti hatu wa wandu wazingiza miji hao na wale wa haiti jina ubi hata ekutuala lanziani wa John zoni zona katari mwabieni yakakabati ulona zanyumeni enti hatu ngela zimerejo wa Komori enti ngaranzo mwenje ngaranzo maji ngaranzo la pitali ngaranzo likoli zemaliza wa Komori zinti za ukaza ya dore ka vieux pashi ya da eno ana haifanya hizo nzao yuride chamba na mnipishie na jano hila ilimenyeleza swala za hatu alafu akiwa na haramu adamba nous ne pouvons pas vous autoriser à manifester pour ne pas perturber à l'ordre public. Je me donne bien là. Ou tu as dit fait ya ou tu demandes autorisation toi on y pas ça. Capacité de demander autorisation. Kalifanya manifu réclamer Joana Nyasi. Wabushikwa chabuli wa manifeste. Ranzile longa risi hao. Na mwedema paro watoto wala au mwedema uzise titi au wandu wala watu wanda hubi. Au badekea numa jini kwa na wani liamro keti mru wa muziki. Basi. Izo ndizo la kansari mwambieni. Apange hapo naritulilie bangarjo wanando bi idhnillahi alkarim. Narikebo mguju. Shana rebismila. Na rebismila. Haina mdia tenia ukana minga mwaduna wani iliansia. Ngoma mnelea fuma, ngoma journaliste na mnayo wada na mapede no enza shonga udungo ujao teze turublo. Hamara ya saya ngamo mlidoni nyima journaliste watike mruha jahamba mnyanya banu ezenrogo mnara mo yazamba banu ezenrogo mshenzi wa yazamba banu ezenrogo lepete linu la zamba banu kari mwabili singe video umbohe ndini yao yatijibana ja hanye diaspora ten bawe kabatu ujonge da hubi weinga mata sidi Muhammad ashukuru adasa nywandu matolo hazinu muha haringa botajiri mrumshe waodo wanzo waziye she ma commerçant wanzo wanjie mazofera wanzo wanjie matabibu wanzo wanjie na mjenyo tipe ni tsojo njiyao na mobe mguni araka bei kanga minamuo ngamjomrambuani haina fundi ya dasa haina notable ya dasa haina mru ya lazimia rongo ya dasa ekazali hafuha lawa mrati rongo bangu jol hasar Allah shade kenga minamu titi oimna mwana mumhahaya yandarengwa yafungwa owanduta wanua juwa wali wa mfungu welera yo tsoi araju samzi pistole ya nrabo wafanya jo do aruo chanteur Titashindi sambi bomnyawe asikini sambi wanatoto wego mitsanuta wala wale wafungua titi sambi ya paulo aivuja zinkulu samba aivuja zinkulu titi tsola hundu wantu kajarenga tsola fungulwa haukaba buha wantu wa jesi jamagare ndora temre ya mdavini yode ya mwandu wanitu kaula zima ina mruwa juwa lelo ya kekalala ya bebo fa juwa ridungana bobaro koni para jodungana boroche bobo sabi aina bujoni para jodungana lakatindasi Allahu la mintu amini wala ya Allah lakatindasi Allahu lakatindasi Allahu la salam tukum e abilindo yi mwenza shonga wina kanza mumone ya tande mwanao bukarimu e bwana woi utimnication inu senaje ya nyiyo wa Komori maransi The Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth device is connected successfully. Really? Baba Shirino? Esperanza really?
resipara mwengeri uniha zetu zera entreprise zisabavo ingi vavoro sivushile maraba muwe daula kulimera zana supo watu walo Faransa ikamba wari mwaskanape na walo maore ikamba jol sobubua wao wahimi wamba ari makomorien arfanye maride wabushir shuke pareni rifanye movement numambele makamusha na musha muri pare hunu shuke pareni na mlao Faransa au na mlao maore musha muri pare hunu jo shuke mavareni wote toshuka mwahisha toshuka pareni pempa sibaki roho ajar sarbia amba ari shuke pareni rifanye movement ni wasikasita movement na mtu hunu komori hunu wasikasita movement na mtu komori hunu wasikasita movement na mtu atuko wonsi hunu sawa uwa vavo na ikamwenge atu hunu komori na mwenge wenda vendika survet kati kavasi vahano harima sosha nzuani awa mashosha komori kutupana mwenge mbausi jenda wasishuka parana nende wabushi washukuparena bakasi para majuanwa enge hatu hunu komori wasikarsina problemi tuko yonsi azali arivingi hawema har mwensi respara majirino respara nsoholerili respara mwengeri uniha zetu zera entreprise zisabavo ingi vavoro sivushile maraba muwe daula kulimera zana sumani ikawamba lewa maswe kumuri yani ushindu ya matrize hasa tuwa ni muwalina nzoni nengaja ambo mwanansi mtu kasta afanya hazi ukata afanya hazi mana entreprise za babo nuru lifatihu wei kuna hima aspashi ya desi boza entreprise za hisha haru mwensi nuru lifatihu kule wakata hima asla mwenze adasi boza entreprise mvune kama kata afanya hazi mtu vani i problemu nzo hatu vani nzuani yasa tuwani wantu kavenzi wazungwa hazi wavenza tu warangwa maraisi mui na za entreprise za babo samani inge bavo wantu mlo Faransa mkawamba mtamro ngoma ndo ashike mwenze na mshuke mjemuri pare munu tutoshuka mana wa mkamo wanyu mlo Faransa mweshuka bashuke mama pareni Jordai mana mtsi wakati kwa Jordai yo kafasi ntongo huno mba zuri wasikasina twambu mwi wa dola ringita sichongo cha wa mitoni msokana wanyu ratio moro nsokana wanyu ratio moro wa mitoni bena mushe bika msoke soma saribia wantu ambao shike pareni maneka watu oja bika mtu atsola oja shike pareni anajonde ovu aina mshike mjamur pare inge baba tsoro mabana bantu mlo skara pe mlo ka pesho mlo pom de terre ama mfera pom de terre akura mtondo zugabana lala bim kakitsa tulike kiri komorun karsina problemu i problemu ilo hunu matako le nazali ya sumani na umana hinu refati wa azara pia akasina tombi choko yonsi ari mwesu washini kabasi tombi choko yonsi mwangalizi wa HSS News. Assalamu alaikum. Habari mwana majournaliste wa Komori areke nyondo mlo Faransa mundu mbati mlo da maheba no mlale kemdo ali bati mlo da halal ole wanyanya pia wafu hautuanza wende maore na hula ili wajitapilie ngamona dimana namba ujojwe mrumahe na nere ya nambia mrumaol bazira kataza mbabure orakataza mbabure zilo olange na mrudungo msekulamiti namna ni mwona obala kari aina usikufate ukupa shwe dari bele entreprise za fafo aribala karsina toabu na abo kenga siwa wadenga ndo bushini rende riso mo ngare ndo rizihiro ngare ndo ba ndo lempa bizazi tungu ne babizazi ndo bushini ngwabari wala ngwa na tabu de mana manifeste wa komorika bati toabu bakata ba toabu kamtsuona muhima wari hundra abunge abo watukufu ekakabati ulona zoenjeza ngari jo mlahani banu ndilinde owalo bonze ilindo owalo hondani haina mndu ya saribia yambe ngarida hiyo si haki sa hatu na mdinike autorisation na mtirinike enfumne le 30 septembre ngari manifeste ulitaheze haki za kibinadamu sa hatu bas yote nukura kanzari mwambia hapo wakati yungari lindao
ramrumme ramrumshe ramnashioni ramlozi ramlimaji rafundi ratwabibu rakomersan rapia wanazioni ngaanza usonti pia rijori da yensi hatu sinon garjo ujitswa sonti pia kabati ujo saidi ya azali Faransa gena problemu Bushini gena problemu Maroko oge mwade jabari andu pia ina mtu afidane zahe abasa abo abahazali kujo tawaende zahe rikenti rifikiri rianise mikataba miroji bawo harenge baga ina mena bandurulo niyo abarenga ihuzu ngutupashia enda estere ida ino wana waje watrawa wao wesa prepare namna ya utrawa wallahi bilahi wa negosie namna waje utrawa kebondo jini ndo za serio yao indi bana nimwambia ulishano ngapo siri ntojo anza nimwambieni ngapo siri ntojo jo mwambia ni bo banuka ko wandura shamiri yabanu kana direct ngajo rangensi hatu wangu waje utrawa shabanyi ikawida zimkenga miele wawe manana bao zimu Badazi amjenda rangensi hatu diko si Yezimka jale zitabiri naziona zibitisheni ngosi eza ngabonto jo mwambiana sha owanabia omhunga nele sera la zaloda honi iho kajambe zindrachi rozo bonzera izonga tare bana nakahucha iyo mabunjiliona chakucha banuka bonuko rambilwa usinto ajondwa ajwanza wali saidie bo shangwa twanza wacho chamba indi namtofanya jatiti lelo ejue eka kweli banuka mtuji biwabo sambia lopirizo bahinge biyo sambia la we banune mfumtanu liwenane na sambi mfumne ezije ujirika bidi sambia tolo malali yobu wa komodi ade kabala jua do mwatibala na inamna raona de lo zatiti wala do mwatibala joni jora kanzari mwambiane ke kabati udona zohamba ya mungarjo kazavanu watukufu riwambeze dunwa kabati ya journalist uchebane ya jate ziberu journaliste ujota ziveru wan wallahi bila ikaza la wana ingu jolawa na tohufa uyata weda inazali ene journaliste ujota bana ajamba betisi wanutsen haina mtu wa siasa ujota bana hajamba garamini wala kartwa mini wala ikawongo kwa yabo ikaja ujao na ndlinde yoni jora kanzari mwambieni ni watazahe majeshi ni wanrashahe majeshi nide mtu waweza bidi emananyasi Desire Nguparo. Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh mtukufu. Na mwananyasi Desire Ngarushili yao kwezi. Jui waniso tabarukumbavi ya mwa Tafadhali. mpango kaundo loni yao kana wajibu haina mwanamko mwari ujoka ngena masikitifu kana munga zaminuka nani sozilo dzima mwanama tukumfade. Hakika mtukufu. Mwanama Desire lelo kasina mahamina ale. Nam ngoishio. Ngoishio Desire. Allo ngoishio. Allo ngoishio. Allo. Marans. Allo. Wala tkanzari huambia ukana wa Komori wa decide banda ndizoraona ezenti randi 2011 ezenti zaho warabu wafanya manifestation wonti pia watoa ezesirikalizaka zijiri Egypt, zijiri Yemen, zijiri Sudani, zijiri Iraki owanrwa pia zijiri Libye, zijiri Tunisie, des peuples iso des asodjuha gezaka hundanrwa wasaidi. Lelo Rio de Burkina Faso, Rio de Senegal, Rio de Zentiso zontipia badi komo rido valo bandi ya machui wadungu ambe ikamja. Abonge hapo mwanama mtukufu. Haina wakati ratsa harifanya manifestation sito amba pour l'ordre public inabo o amba odo alone enti walone majeshi walone odo atungo uri ulili ya no rifunga na hizo no lelo bushini yodi hodungu ndaro tahemba itungu
dio dungoenda rosoma dio dungoenda rosuanye na Tanzania wana wabushini wako atina maji kwa atina mwenje shangwa wana msomo ngwa wana unono ngwa unezo ntipia shawa soma bareni sisi Komori gasina gashi ngasina zaha ngasina mfi ngasina lavani ngasina zilizo pia wana wakomori wafumo barini pia tikahanzani vehe ukana inutabu za tusi wakomori ntipia shazi ntitabu za juwa basi sharamba ukana oambango wana programu ya hanza wari ya uni wenda waravoti ndaru waboha warongo wanro hao wafungwa maudu kewe yala wangu wajuhamba sile rulo wenji na rendera rumetena ngwa jore ngwa komora ngwa jore liwa jitungu wetena izo sa hao ya wele lo ikawla zimike wao neza jiri ya titi we yafungulwa wana mengo mitanu wajuha wambanga rifao hautiti alawe titi hala opirizo izo ndizo rakau zilinda shati lutulo para ina usiku na ndara mwanga bosomo hitima na mbio andu wa siasa walo Komori yauka kabati yamba ya amini mndu kabati yamba ya kemanzani wa mndu ngaranzuri itanganyihe risopareni azaliende zahe wakomori watunguwe eyabidia watawalie haezenzi ya za lazimu bas abunge hapo ngabwe majournalisti hao ambao majournalisti karitutamdia jebanu ya jambe wao andro hao na jauja aini journalisti ujoja bana barongo gujojitwa hauka ngarijo ambia wandu aina ujo parisa mndu na telefoni ya mpasu emanyo ya irege telefoni ya ilate ujo kanza yendea ni kiwarali 10 awia tino kredi ya jambe waona hao manga ngwanzo mfe wao jauja gejubla zimu swa azalia trawe au kabanu ekeri mwambia ni banda bora isara panga robonze rondani ibidia azalia desahe yabo ngarituko utaha obonze jena mnadugo rongo o wakomori mafoto enda yo nesa ukangwa nziwa ngaranzole leo o wakomori waone ukana ulemengu waone ukana azalika twanziwa wakomori wa waju hajabushini kabati mlijo saidia azali abonge hapo manama mtukufu engo onoje olio dezambishia ngarlindao walo bonze no walo ndani wajalinye awadaze rione sha warihada ya 2024 ya ukangwa jozi ya zevoti lo nofu ngarisa upareni kwa jasiha rihada alo anoambango waendao haruma zevoti eka waboha kwa na ukubali roambango wazia o roambango waendao onti warihada ya ngami inswafi tina hambaga mtungu wala na wanuba okwatina warenda una bega mtungu wanu na walaba okwatina owandwa chaina mndugu tawo banu yende ejua tawanu wanyisi hana jaujau ekakwele jua wahozo oneti ekakwele jua wahozo wana sambi fundi wa raisi wa hao basi yabo ngelazimio mndu yatike manzani wa mndu yatike nduza mndu kabati yambalo le mndu wajau aritotanganyiha le 30 haina mndu yafanye direct ambe na rijuhe so tipia risoma bareni ezi asana hamadi na unuo tipia rijuhe riwanilienti ya hatu izo ndizo rakanzari zambe ngamushilio manama mtukufu Desire tafadhal wazalendo watukufu wa Komori mesilamu rahmana amana ujiyami tusana salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh alaikum salam ni manama arbina mwamino kana marhaba benji au kana unu shenuti ijihadisha shi hongu siba ya bula taziru kuzahe shazinu pia na winsi hatu ya rengwa ni mazwalimu na wensi hatu ya rengwa ni mafavalu hakika mungenga muaminukana yuwajibu warihime banu awandi yanti hatu ebonge hamadeli wazunisa yabo ndukaya banu bahaye munyifikira nano wadunga wazifikira tabonge ndukana rihundana na bahati ya mazuki watu kwa watende ya fikira ya ukana banu haina mungu harungwani shiba ukaroni baada haina mungu harungwani shiba ukaroni waonesa ukaya yetu abibu ngevo place independance ujuandisi razi le 30 hakika amenuka hena mwana mkomori harungwani shiba ukaroni ukozo amenuka na ye mjitamu ka 30 ende yaonese kwabangu sigongwani shiba sijuanze shiba shitolo bravo hauka amujio ni hambie ukana o anazioni kwa tusoma o awade kwa tina nafasi za wangadiwa emazofera ngwa tungo wiya o mabareliwo hifa o anawangamiziwa o andungwa ugidani o andukwa tula shiliwa o shaula zaola nora kabati mwenje ezongozo zontipia abo yo hamba cause national ili numsiba wali hunda sontipia haina mndu tambiho haina mndu yafungiwa haina mndu utina maji utina mwenje utina barongo
gulindwa po place de l'indépendance shaini tungo ya wandu wa siasa haina mndu yamba hasomo ngujwe fasira jihadi haina fundi ke lazimu yaje mrense juma be kaza lihendeza isisorejeze juma bainge ejuma ijo kafete kakwelinga mwanili yao edini ngamlidwa place de l'indépendance endelea mwana ma desire banga bo watukufu wenji banu waju wakudunga wao wajibi wao mido gushukuriyo bo unji yao banu waonesa na mi uhuni ko mrongozeke utaha haukanga mmono ezenongo wazifanya boti juu yabo kabati bani yao yazifanya ufungwa sababu densi jabo kasiriko za riremazela manda rijito wafidi ukanga rijo ufa ekaza li hajaba na janjo msirina la kurune vwa swaliza fanya hizo yanzao banu bainti nofanya direct tena miti de mshenzi wa mabuhu mombeni udungo jambeze ndabwenzi wa video huja endelea mtukufu. Marabebe jibi manama fardin marabebe njua kongwa jukangwa ridunga ho Dutsokaya ni rudini wanesendo ndondo ni shahidi zendo ndondo ya ukaya le suala lino si suala la wandu fulani shali no suala haina mwanamko mori yavunzi homdu ukaya shioni havunzi homdu ifundi mlikoli havunzi homdu ye mrohazi uwa mhono havunzi homdu awam aminuke twabibu nge place independance le 30 ebonge lelo inu matike mru ujenda mbukaya riwono surwaya za wandu wakahanza wende arumavoti wa wakomori wanule suala la ile 30 aminuka kalitsu unjilia mru yakahanza ende arumavoti na mru yakaenda arumavoti de ena mwana mkomori ukozo ne systemu bi iliyo harumwensi ya ahe ewange lelo inu sijo tafadhali wanurambao wananyasi majournalisti haukaya hadisi ya manda inu hanzojitoa ya ukaotsi dekina wewe hazi ya majournalisti nadi we journalisti mwanamko muruko zao hapo nge video tsililo inu sijauta paniki ya ukaya haredewe ya borinderi hundu wa siasa kwa jaja hambai mwanamko morika mwanamko moruko kaya bravo wakaja kuzo mdu shahaina mwanamko mori suala linu nalike tofauti nalike na tofauti bali nukalijamba paske mimi mzambando nondo ya kaya mimi ko mru wa siasa ya jushinda nsese pareni bali hapo aria votewa kajahunda jajo subuti shaholi holi no suala la hamiluka ena mwanamko mori ya rungwambo udale zito etwabibu nge pour place indépendance le 30 ya we wanzo abone na wasili le 30 pour place indépendance e utwanza abone ya baksheno mdu abangu zoda wenyai awonga amenukana wakomori wonsi pia haina mru nguridungo alala kusonsi pia paswenga sivano karitsina maji rejare hansizwa mabido amandu wano sauzi nyama mabido katsukilwa maji awonga aminukana hamme hamshe hamtiti hamu haina mbujo kangu kozo numgu abanguzi kangu ya lonu unge bidio uje uone kangu abenze le 30 la infumne inshallah mwana fardi maraba menchi abo ngamushukurio hata nyezi moja chale ariona ni haraka mwanama Desire ne jitihadi wakodo wifanyao mwanama Mirim Madi Abu Rashkati haina mndu ikayao ngena fikra ya Jonza Zonese na mobilizwa nyanyanyi mratikiri hatino itiso mratikira bao lare ngo abo jao ngo abo terrori ngo Jonza wafanye sambla shaungwa ile wao ya ukangwa en danger haukaise mvu wakanizo mijini mielewa ya ukahatwandu ado daona wao ado arinikawe zeno gozonti pia eze famiza haungwa arambi yao emijia hao bolero mambia nizo ya haina mkomora isaile wakana owanruanu kabati ulondao shabanu zinu kalizi pia aizo atukufu gebidio rifanya haina zofanya haraka rirekipere enti ya hatu watukufu rirenso ulemevu ba biidhnillahi alkarim garjo wonandro akawa komori wa isawa nembelea ekakabati ulona zuhamba garjo kazamanu urombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala enti ya komori rejo wa komori lingosi henu anzizo komori khairi nguna janliye ya reje henu anzizo komori shari nguya mrejezesho sondi zora kanzari mwambieni wananyasi watukufu narike juma uombaze dua ba wakomori wa isawa lemewa abasanga ranzao
haina mndu yajue ezari lazimu garanzao haina mndu yajue ezari lazimu The Bluetooth device is ready to pair. na The mjipange Bluetooth device is kanga connected banzao successfully. watie wandu wadotia wandu waruma trouble na ukana wangu atukauta gazi mrati jenga manzora ulo awarife waodo ana haramu wadungo upulwa walai prefe kartuta kirtasi majeshi na mjamri fume besafara lelo ngabo director yendao ya Saidi Hassan ya Shen Libre ngeyone sawo ola jeshi na monesani banu ya ukana haulwa wahafu hatondola izo des alazimu ekanyo wakomoreka majo izo zijiri ababa sani izo des jomondani je compte usoni mahubo desire daone mabani haho ya ukesafara lelo karijo ujari onane rishukurie haina mruika yao haonesa ubinadamu haonesa ukomori haonesa hamu mafundi batije mtu anajaribu mbuli ya juma au kajuma yuswali wani mndu ya hela ni mndu ya tawaza ni mndu weika yao halimba hindu ni mndu lorma umakinifu wanzori swali juma mndu ukaza lide yanzo ya towe juma ya ranganye ya mechau yabo kakweli mrambu wagamwana uli watu yule yabo mafundi ngamwana wandu warolo hitwa ngamwana ule viulo yabo ngamwana uzenzazilo yabo ekanga mwanili ya dini ya Kiislamu yabo na mchuheri towe wandu wanu rihetsi wandu aminifu bainge nyinyi mjona mwene baru menyi mafundi mndumie sharia sha Mwenyezi Mungu shamtije mbaki arumwe jumana ngamwana ndo ulo hifa zahandanika batudo swala juma komori azali kusejanjo mijina azina pishwa mbaindu hali aranganyeze swala ende za basekeze juma dizo ziswali wa mijini hatukairia zipuwe ene yazilatsi zelizo rakazali mwambieni abunge yabo narikebo mgujuba ngarjo wonando wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa nafa minkum wa shukran.